thlir tu te chi bai ve ku le tun tum kan video chu so thing lo lam deuh han ti lan angai tatlat maya tin comment a khan in email te ron tilang vela mail lan te po a tha lom subscriber ten hriat chen ve che kan du lom ti kha request tam taka oma chumi rem chang ni pa form chuan YouTube lama tangin lekha ka dong tat maya kan video title kan hu ang hian ka video te delete emo da bo alo nga ya hemi chungchang hi ron soi fia lok tha in ka ria toite in ron soi fia ka tum don ani ole ti chuan YouTube han nei ve ta fam chu monetize te han apply ve alo nga ya ti chuan monetize ka apply na ko nga chuan step ni chu ka sutlang to a step thum na kha han sutlang le tur khan vo in ni a hian YouTube patangin lekha ka dong ta i video a hian reuse content a oma siam thaturin ni somthum hun inaya chumi siam thalawani chuan monetize thei tur hian iking lawani ti kha lekha ka dona wangin lo thei lo na awangin pui tak chungin ka video upload ma sa te da son alo ngai ta chung ka video da son angai chan chu kadam doi ming soite ka le tha ming soite ani na ngai angin Google atanga ka screenshot kha kalo da lang te ka khang kha an lo pom khoi lo maya YouTube in dan thar khau deu mai an lo siam kha kalo ngai sak lutuk lo awang khan ka tur ta ani ti chuan chung te chu edit na hun khani somthum min pe kan ti to kha edit chung khan ka da bo lo chuan YouTube kha anon review le man ka lau si lo thei lo na wangin ti chuang kan da bo hri dona a thei chin chu karon edit anga karon upload non le anga khang ka video upload te kha engemo tu te emo ven thon na awanga ti bo kanilowa YouTube ina a phal lo ka ti awang zo ka ti bo kani ti kha ron soi fi angai in ka ria ti chuan ka video ma salam lo en to zong te po in ka video ron upload le tuna in mu me ka po hian enga tinge video om sa kha abota vek le ti kha zona om theya khang kha soita ang khan YouTube lama tanga lekha ka dona wanga ti bo kani ti kha kan soi du ti chuan comment ate khang chungchanga zo bel du kan nei ani chuan min han zot le ula ka number nei te po khan WhatsApp phone call pon ka biak thei reng ani ti kha ka soi du ti chuan kan content zong a khang ka dam doi man soi zong te kha kan ton hriat vek ani lo om lowa ti zui zel ngam ani ti te kha kan soi tel le du ti chuan soitak ang khan video thatak tak te ron ti zel ka tumanga ya season mil zelin so thing season alo zo ani chuan so thing lo dang khati ang zel khan a season mil zel khan video ron siam kan tum don ani video about duak mai enge omzia ti zo na nei te ta na video e ron siam kani tin soitak ang khan mail han ron ti lan ve rim te po hi thain ka ria in be se ang mail te po ka pulo mai theya in be se da ai de in ka mail te po lo pui king theya khang te kharem chang minon siam saka angai ta ila ti chuan a to bera kan soile du chu in khongai na le du sakna ka donga YouTube in channel siam hima chuan subscriber pung chak ber like na sa comment na sa te khan mi an han soi ve alom ka ti khop maya eng te hinang mani min du sakna wanga ni in comment te tong kam enge model ka lo chang pal chewani chuan khanga khan ngai dam kan dil chewa ti chuan ka video ron upload tur zong te min lo hlut sak thar zel tur khan kan som le mol bok chewa atam thei ang ber azau thei ang ver min lo share dar sak tur chewin le in support na te min pe chun zom zel tur khan thinlung le li ti tak zetin subscriber zong te le subscriber kherlo te viewer zong te po kha kan somin kan ngen le du chewa ti chuan tuna hianin subscriber sang ni le zanga kan chuang to ti chuan ka video zong views ka abel khomin nuai khat kan tin lo na hi sang ruk chau ani to ni chu tiang khop chuan min en sak na sa ani kalom hle mai in zawai chunga tinlung takin lom thu ka soye ole khati zong kha tun tuma kan video delete chan ron soi fi thei dan chu ni phot to se content danga kan in hule theu don nia